TMTV. Selam dostlar, Tatmus TV telekanalında təmli Crash tapşırığı. Яңа ел бәйрәме җитүгә санаулы көннәр калып бара. Һәм бүгенге тапшыруда сез 2018 елда яңа сезонда төшерелгән тапшырулардан иң кызыклы моментларны, кадрларны күрә алачаксыз. Шуңа күрә барлык эшләрне читкә куегыз да тәмле Crash карагыз. Димәк, мин хәзер шартлаш бисемләйм. Башта мин күрсәтәм бер әйбер. Кемнедер, бәлкемдер бер ситуацияны. Син белергә тиешсең, нәрсә күрсәтергә тырышам мин, яме? Яхшы. Аңлашылдымы? Инде бер атамыйм инде. Син белергә тиешсең. Аңлашылды? Әйдә тырышып кара, димәк. Ул ике сүздән торамысың? Ага. Димәк, син утыр. Утырың. Ага. Анарга утырдым. Әйе. Без чабабыз. Ат! Елмая ат! Акча бирә атка. Сиңа күчергә. Без ерак барабызмы? Юк, без атта бармыйбыз вообще. Син нәрсә? Син нәрсәдә барасың? Юк. Нәрсәдә? Шәһәрдә. Ну, машинада. Юк. Нәрсәдә барасың? Шәһәрдә тагын нәрсә бар? Шәһәрдәме? Әйе. Трамвай бар. Менә, ярар. Булды трамвай ярый. Син трамвайда барасың, мин киләм дә. Кондуктор! Нинди кондуктор? А? Нинди кондуктор? Ужасный кондуктор. Нигә ужасный? Чөнки синең ужасный йөзең. Юк, мин ужасный түгел. Елмая торган кондуктор. Молодец, менә елмая торган кондуктор, бирбишне. Елмаючан кондуктор. Белдең. Әйбәт. Хәзер син миңа шундый сүзне уйлыйсың да? Уйлыйм, әйе. Продюсерлар әйткәнне инде. Күрсәтеп барыйм. Күрсәтәсең, әйе, мин белергә тиешмен. Белерсеңме икән? Әйдә тырышып карыйм. Син әзермесең? Мин әзер. Так, мин башлыйм. Әйе. Так. Индирект ситуация. Так, син килеп кирдең. Ага. Син укытучы балалар басты, әйе, укытучы, утырыгыз балалар. Яни син хисле укытучы. Син романтик укытучы. Син исерек укытучы. Әстәгъфирулла, так. Син елмаючан укытучы шулай ук. Син яхшы күңелле. Син фотомодель укытучы фотомодель син. Так. Нәрсәсең ул син? Хатын кыз укытучы икәнне белдем инде мин. Аңсы аңлаш. Хатын кыз укытучымы шул? Әйе. Ләкин фотомодель. Шәрә укытучы. Так, килмәдә, әйе. Так. Ну, хисле укытучы мин булды. Хисле? Романтик? Ярдәм ит инде. Ну, хисле романтик тагы нинди укытучы була теге журналда нинди укытучы? Фотомодель бит инде. Playboy. Журналда. Булатыңны урыйм. Юк, әйт, булды. Обложка журналда нинди? Топ, тагы нинди сүз белән? Модель. Топ. Нинди кыяфәт, нинди булырга мөмкин тагы? Ул укытучы, ул нинди журналлар? Нинди журналлар инде? Шаян. Матур кыз, матур укытучы ул. Ул нинди укытучы? Кул. Нинди кул? Кул дигән журнал, белмим, нәрсә дигән. Дан укымыйбыз. Әйт инде, әйт, булды. Огонек. Укытучы нинди? Белмим. Хисле дидем бит инде. Ну, менә шуны икенче төр тагы да менә топовый буянылган. Гламур. 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 Первишне. Эшкә. Булат. Эшкә гламур укытучы. Булат. Әлегә исәп бергә бер. Гламурный да. Гламурныйыңны. Ярар. Рамил, әйдә тагын берәрне. Әйдә тагын бер. Хәзер мин уйладым. Давай. Мин күрсәтәм хәзер. Хәзер син. Мин килеп керәм шулай. Мужик. Капчык белән. Кыш бабай. Усал кыш бабай. Молодец. Кара, бик тиз булды әле бу. Ишәптер бик тиз булды. Син әйбәт аңлаттың. Мин бик яхшы аңлаткан. Мин яхшы аңлаткан. Хәзер мине тикшереп карыйбыз бит инде. Әйдә, Рамил, синнән тагын бер. Әйдә, әлегә икегә бер. Син дә күрсәт. Әйе, гламурный кадәр сузасың микән, юк микән? Мин күрсәткән кебек яхшы итеп күрсәтәм. Аңлаешлы булсын. Гламур кебек.
Оқытушыны бик тез берген, әйдә. Сен әзер? Әзер. Тышқан күсе қуян түгіл енді о. Емран, суслик. Индидер. Хамяк. Нәрсе барған ки? Кенгуру. Урман. Урман, урманда енді аңлашыла. Кім жігіріп зерейін шойттырып? Кірпе. Тоқтал, ол әрсе қуян бола бетінде. Қуян, суслик, тағын кім зай? Кішек, бұреті көбейді. Түлкі. Кімсің ол? Нендерек көрсетсем еға? Ағаштан. Тиен. Тиенді мен мұндай қыбырда бірінші тақырғамды тиенді. Кен пиу секіріп жүрейін қат. Пиу. Тиен. Пиу. Тиен, ненде тиен? Бұл саран тиен. Дұрыс ма? Дұрыс, саран тиен. Менә шит регионнарга барабыз да сабан туйларга имен. И анда минем җырымны җырлыйлар башкалар. И белмиләр шуның күйе минеке. Шуңа минем инде Австралиядә аборигеннар башкара. Юк, Австралиядә түгел, башка илдә инде. Менә миңа үземә видео җибәрделәр. Әле аны кемнекедер дип әйтәләр, менә шунысы обидно. Шуңа инде мин үземчә мәйтәм. Әлбәттә обидно, аны бит сине җырын башкарган өчен алар акча түләргә тиеш, процентлары килергә тиеш. Ну юк, ансы икенче вопрос, как бы ансы не важно дигәймен. Әйе. Барыбер халык белергә тиеш, кем иҗат иткән сүзләрен, кем иҗат иткән көен. Айгел, біз әзір, сен әзір ме? Мен қорқыныш. Қорықма. Бұл әбірлеріні тұтып қараға бола, бұнсы ең бірінші шаратта иснәп қараға бола, тіл дейдерге ярай. Яме, менә бұл ең біріншісі, менә бұл сауыттағы әбір. Әйді сен мұны тұп, сауыт қана, құлыңы кіртіп қара, қорықма. Ярый мısın? Ярый. Иснәп қарым башта. Иснәп қара. Бар мı ise? İse yok. Yok, ayda ise yarar. Kırtın da kullanma, korkma. Korkamayın. Korkma deyim. Ayda korkma. Nasıl bu? Bu resim bu küp derse bulurga mümkün. En birinci var ya. Bu big salkın ayıbır. Ayı. Şuna göre tutarı bu. Bu? Sen ne bittin indi? No. Sudur indi. Su elbette indi. Ay gel aferin bu su. Buldu. Bunun derece cevabıydı. Gittik ikincisi. İkinci şey bir. Kabatla beytem o şapkarağa da yarı. Bana içinde geyber. İsnap kara başta yarar. İsnap kara. Belki isi boyunca. Silkinme. İsi boyunca belki. Tutar. Bu yeşil şey. Tak, yeşil şeyden bu. Tak, eyde. No? Aşağı karasında bulayım. Korkma. Bu ukrop. Malades, aferin. 2 bal. Kamera işincisi. Mana bu savut, tut. Bu savutni tut. Eyde, men qabat ofisga chiqaram buni. Tutib qara kerak birinchi rad. Yo. Yigirib yurgan quyanlar, bijaklar, suvalchanlar bunda yo'q. Ay gel, şan sözlerime. Yok, yani. Diri balık. Haydi. Doğru kullanma. Korkma. Ha. Bu neresi video? Ha? Indi muhammaqsan. Tutup qarayın. Ulgan mamak. İsen tugel de. Gitmem diyeceğim bir de bir tapşırını alıp barışçısı kitabın birinci çıktı. Yok, isen tugel ulgan mı? İsen tugel. Çalıngan. Bismillah aytib. Bismillahirrahmanirrahim dersi. Sağ ol. Derseyinde. Mamak bu. Ha? Mamaksan safiyetka mı dersesin bu? Malades, aferin. Bu şınap tamamı. Indi bayaskın salsam da bula. Ay gel mana qora şınapdan nerse ekanlarin. Tak. Ale, bu şınap tamamı. Bu şınapdan Nicik mamak tuttun deyil. Niye tutuyorsun onu? Sen bilsene şen. Ay gel. Aytdımda it bilen bərəngə aşamızın biz нәрсе авылда гомер буе дөрес топламаганбыз мәллә. Ну, безнең татар халкының төп ризыклары алар. Берсе дә файдалы дип
дип әйтер, файдалы дегенде туклык кылалар. Бик яратам иш пишмагында, бәлишендә, аның битендә, ишендә үзең беләсең, ит бәрәңге. Файдалы түгел дип моны малышып әйтәм әллә? Файдалы дегенде ул тазарта дип әйтер кирәк. Файдалы ул аны ашарга кирәк. Бигрәк тә бәрәңгенең хәзер теге бик ни вакыты яңа бәрәңге, тәмле бәрәңге үзеңнең бер инде консервациясы агусыз үзеңнең бәрәңгеңне хәзер ничек кенә ашара. Ләкин нишәтәсең инде ул яшь вакытта инде ашалда теләсәнәсә, хәзер инде әзрәк кенә нәрсә ашаганның. Сез дөрес туклана башладыгызмы? Әйе, нәрсә ашаганны карап белеп кенә тукланам. Гаилә белән. Менә, шулай дуслар. Хәзер 16 яшькә хәтле битендә балаларга гомумән нитергә ярамый, шикләргә ярамый. Менә хәзер без сиңа әзерләдек монда эш җырчы. Эшесенең дә шулай дип җырны сузып торалар. Бер шул сузган элешеңне тыңлатабыз. Син беренчедән танырга тиешсең. Кем суза моны? Җырның исемен. Ни өчен суза? Әйе, ни өчен суза? Нәрсә кигән сузган вакытта? Әйе, нишләгән, авырганмы, юкмы тамагы. Һәм үзең дә шулай сузып күрсәтергә тиеш булачаксың. Аңлашылдымы? Сузабыз аны. Әйдә, беренче сузыш. Кем булды бу? Хайдар Бегичев. Мен аранжировкасыннан. Да. Кем әле? Илһам Абый Шакиров. Молодец. Җырның исеме? Идел буе каеннарына. Ахырынчы бите. Мен Яратам яратам сине карашны, хөрмәткә гәбе яратам. Шуңа күрә сине башланган. Йөрәк җырларымны яңарта, йөрәк җырларымны яңарта. Итеп бетерәләр. Молодец. Бер бал. Дөрес, әйдә икенчесен. Один, совсем один. Берәү җитә. Киттек икенчесен. Тавыш тембрдан танып була. Ю итеп. Гадел Фәсәбинкен аңладым. Әйе. Можно тагын бер тапкыр? Тагын бер тапкырмы? Анда теге бию дип башланганда не туктаттыгыз ул? Бiju түгел, нишлә? Бiju түгел ул. Как будто берлеген дип җырлый. Юк, инде берлегәннең җыры түгел. Диде. Синең өеңдә ярдәмчең бар, мен беләм инде, Ләйлә. Я турында әлбәттә сүз кузгатмыйча бүген берничә тәхкикчелек мөмкин түгел. Чөнки ул инде бөтен нәрсәне эшли белә кебек миңа калса, ул инде олы тормышка әзер бала. Ул мен сиңа идея булышам, ул менә шулай теге аш бүлмәсендә бер нәрсәләр әзерләшергә. Ул ашырга. Шөйләшеп. Камыр эше булганда инде Ләйлә урындыкларына менеп, мин нәрсә эшлим дип карап тора. Шулаймы? Ул мен бик нәрсә эшләргә яратам. Нәрсә бик яхшы килеп чыга Ләйләнең. Бөтен нәрсәне дә. Менә бик оста. Менә минем Ләйлә бик оста манты әзерли була төшедә. Так, пулау. Ул безнең бәлеш ясарга ярата. Бәлеш. Димәк, ит бәрәңге. Ит бәрәңге писук сала. Алай тәмлерәк дип. Китенде о бүгенге рецептны ул өйрәтеп җибәрдем әллә сиңа? Әйе. Әсәдә әнием андый эш пешмәк әсәре кушсалар, писук салып, мен алай тәмлерәк була. Я, Ләйләне урамда таныйлармы? Кибеткә кергәч әсәдә. О, бу бит. Я диген. Абылган булды ошай. Сине танып түгел, аны танып. Кара әле, я, бу бит. Я, аны янда Алай инде блондинка басып тора икән. Сез кем? Без яяны беләбез, сизне белмибез дип. А? Мине күрмәделәр генә, булай булды, алай булды. Булды? Булды. Автограф асырый башладылар? Юк. Әлегә юк. Үзе тегенче тыңбырай. Балалар башкасына баргач, без йылдызланмыймы? Йылдызлык шире башламадым. Белмим. Бу бит белми. Әле ул белмим аны Инстаграмда күрсәткәннәрен. Юк, белми куан белсен. Ау, син күрсәтмисеңме ни? Юк, күрсәтмим. Кызым, бүген шуның хәтле лайк җыйдык, шуның хәтле просмотр. Кит инде. Белми. Балакай, син бу тапшыруны карасаң хәзер эме? Сине каян таныйлар дип уйлыйсың? Инстаграмнан. Шундай бер бар. Егенче яшь булды. 4. Бай. Миңа калса киләчәктә ул бик уңышлы блогер булыр. Я дуслар, ниһаять, мин яраткан, мин һәр вакыт көтеп ала торган момент, минутлар, ул да булса дегустация.
Әйдә без аны дөрес бүләбез менә, берсе сиңа куллары. Менә монысы бу өлеше миңа. Беренчедән. Нишләп миңа салмыйсың син беренчедән? Беренчедән мин монда бар. Син гүмә миңа салып бирергә тиешсең аны. Кем хуҗа монда? Бу аш бүлмәсендә. Мин. Шулай булгач, мин беренче дегустация ашама. Син ашап аннан соң әйтәсең, бу тәмле булган дип. Әйдә. Нәкъ менә Мәрьям апа, Мәрьям ханым Кыстыбый кебек килеп чыккан. Фотодагы Кыстыбый, менә мондагы Кыстыбый барысы тәңгәл туры килгән. Әле мин рисны куып караганчы җиңүченең кем икәнен беләм. Ул Эльмира Калимуллина! Ура! Биттекме? Бәлкем берәр дигән кабыз, әме? Ике якка кусына бар. Нормально бит әле сеш була. Мындамысың сен? Шунда кая булсын инде. Юк, монда. Да, син лексикография. Аңлашылдымы? Регенерация. Әйбәт. Абый тагын берәрне мин башта берне син берне әйдә киттек. Сен ойламайсың ничек мен төшендем моңа? Сен белмим моңа ничек төшендем. Ничек төшендемсең? Нигә төшендемсең мин? Сиңа хасмы дигәч. Нигә төшендем? Чөнки мин синекендә күреп торам. Эшләт әле башыңда. Әйдә, сораулар бир. Әйдә, син бер. Миңа хасмы дигәч, син бит юк дидең. Ничек хас инде? Менә хас, менә миңа якын ни әйберме? Син юк дидең. Миндә бармы дип сорадың син? Хас ансы башка сорау иде. Миндә бармы? Миндә синдә шундай әйбер булса, миндә бар дип. Әйе дип. Синдә бармы диде? Әлбәттә. Әйдә. Нәрсә эшлибез соң? Әйдә сорау бир, аңладың бит инде, Миңа хасмысың? Хас, әйе. Сора. Ярар, минем идея бармысың? Синең идея ул юк. Бәлкем бардыр. Теге, үзе юк. Дилдар, әйдә. Эстрададамы? Әйе. Бер җырчы. Әйе. Хатын кызмы? Юк, мондагы мин аңладым бит инде, юк икән. Миндә бу була. Миндә үзем алайсың. Юк. Мужик кешеме? Мужик, әйе. Ират. Әйдә. Ират. Син җырлап теге тенор, бас, баритон сыраласын теге. Өлкән булмы, яшьме дип сораласың? Өлкән булмы, әйе. Өлкәнрәк инде хәзер. Өлкәнрәк. Нинди тавышта? Хәзер әйтә. Калынмы, ничкәме? Төрлечә була. Да була. Ничек алай да була беле? Да була. Төрлечә була. Ничек инде? Что ли? Нәфкатың бар түлеме? Ярый, шулай дип күрсәттең. Ярый. Шундагына белдем. Нишләп алай булды соң ул? Ярар. Әйбәт. Хатлыйм. Мин монда беләсең ничек үземнекен төшендем. Әйтәм, Берсе асырап қарады, ашыт та дедім. Жоқ дедің еме? Айтам, сен екеуіңді көраш, менде де айтам, кімдір ене? Мен де білесің ойладым, меңа Винарис иллегитті қойғандарды деп ойладым. Бірақ шындап ойладым, айтам, менде Винарис иллегитті деп қабылар. Менен күлгендердер, мен айтам, өзіне көрмедім. Иә. Шалт, ярар. Бір нәрсе де ойламадым.
Сен яратқан жүрсең. Енді, әйда бұрып екен бәрі бітірейік енді. Иә. Мен десем бұл бірінші жерде алмайым. Солай ма не? Бірінші жерде алмайым. Аны қайтып мұңымда жоқ. Солай етіп жерде білмеймін. Сенде пародия біраз бар. Жоқ, менде жырлары бар саңалы. Тип жүрегім бірде тоқтамасы. Нинди матур жерде тамата. Күнлерімні бірде бұттамасы. Бұл дүнияны мен бек яратам. Ой. Қарады сен мұна, нендей моторлық мұнда. Ойнап тұра бірім. Искиткеш болғанмын. Күнбәлері көрінбей балықлары, мен қалса. Мына мұсы помидор білен. Әйе, бір тәлінгеге помидорлысын салабыз. Бірсінде помидорсыз. Помидорсыз. Мұнда бірсінде помидор бар енді. Ленар ашықма. Şimdi zor çiçekler aldım. Balıkla indi rəxtləndə başlıqları bir alabız. Eybət bolğan bu, mənə qarab duruşqa. Dik motor. Ленар mənə bunday savut var. Bir sıraya qoşuq balıq. Tadam! Bıdış. Mənə bey. Anışık motor болды. Әйегім, мұнсы помидордысы. Тұт. Bu bit. Ең яқшы ресторандарда кебек. Қазір пантомима рәвішінде мен сиңа нәрселер кімдедір көрсетем. Әйтик, тәгәрмәші тишілген машина. Сен шуны білерге тиешсің, еме? Так болады. Анасын сен көрсетесің бірден. Бір-екі персонажны көрсетеміз де, сен редакторлар етешет, кімді көрсетерге, мен айталар, кімді көрсетерге шыдық. Мен білмеймін. Сен екен, сен мен екен. Онда барысы тағадыл. Мен алдан айтып қоймайлар, мен өзімде сенің кебек мінамда. Сенің кебек шарттарда. Әйде болады сенен башлық? Әйде менен башлық. Мен біріншісінде білем, кімді көрсетесің. Так. Шуңа көре, қора. Сен де шулар ма дейбе ма? Сен бетінде актер сталусында да бар бетінде. Үнім ондай уақытта анатылау бітеліп. Качок? Әйе, білдім, нендей? Любвеобильный. Молодец! Татаршасын қайыр татаршаға тәржіме етеміз. Так, кім бұл айынды бұл? Мускулистый. Мускуллы инде, яра, качок инде. Качок инде бізде. Мускуллы качок. Хәм, нишлеу? Мәхәбәтін аңлата? Тората? Таратмайым міне. Ярата? Әйе. Ярата. Екіншісіне яратушы. Качок. Ей, құдайым, барлық. Асқанды бір шатыр. Сәлем. Сен сөзіңді білесің ма, сен айтылар ма? Біріншісі, әйде. Үйде бірер сөзлеп аңлатам, ярай ма? Жоқ, сен тулайым көрсен, керек түгіл олай. Тулайым міне, образ, сен білесің не дейкәнін. Міне, шушы. Сен сейлешме? Бұла сейлешмеше бұл бір ал менің дені. Бұл сейлешмесе керек. Міне мен сейлешмесе көсетті ме сен? Бұл иден жошы. Білді ме? Елап иден жошы. Молодец! Иден шынау шы? Дұрыс. Бектісі аңлаттар. Біз мұны рамишнағы білер іштегенде бұл рубриканы. Бұл лақылардан ізлегендір, наверное, жауаплары. Онда ауырайы білімдері де. İkincisine hazırlanıyoruz. İkincisi bir ağır bulaşak. Kursetlerge de, bilirge de. Gittik. Чё? Крутой? На пантах? Ну, шонда еді. Кім екенін білдірек кересің. Это, получается, нендейдер кыш Зверев, что ли, был? Түслі? Түслі кіші? Болат, түслі ерек. Yok. Тоқталі, бұл кішінің ісім фамилиясы ма? Yok. Нейсе, нейшілін сыфатлар Bu personaj. Персонаж. Lakin Тіке персонаж. Кокошниклары прическалы. Кокошниклы. Эстағы. Шешлері бар. Снегурочка міне? Әйе, молодец. Татарша айт енді. Қор қызы, тіке қор қызы. Әйе, тіке қор қызы. Ғұмыр мұндай нәрселеріні білірміз. Нормально күсәттім бі? Нормально күсәттім. Так, әйде қазір мен. Кокошник дамадым әлі яры.
Шыбыклар. Шыбыклар, әйе. Так, мені қорақа. Так. Сен сөйлешме, еме? Не өзің білем бар? Қапшығы бар Қышбабай. Қапшығы бар Қышбабай. Әйса бұл сен Қышбабай түгіл. Миға қора. Так. Бүләген иінде ұнытқан Қышбабай. Молодец! Кетен ішін апшаны? Дұрыс. А? Дұрыс. Ой, шындай ақылды екен, мен шындай ақылды қарар біздің ғажап әнемелімді. Менде. Сенде яра. Нормальный көрсетті, яра еребешіне. Оны болсын. Мына шылай, достар, бұл бекерек енді білесің ма, бұл күнігулер ұңған құжабекелерге, есе ұңмаған құжабекелерге бек кереклі күнігу, мәселен, ире қойта. Бұлат қысыйғалы. Кейіп кетмесін. Ей, сән әйді. Есе жеңілерсен. Шайартап. Игіне қойта, ире сұры, қатын. Нәрсе шырақ, қатын. Шеттіріп күсеттерге әнеймі? Ирегізге. Ирегіз сізден қатыныңыз ақшап қайтым сұраса, сіз шойып. Көрсеттіңіз бір нәрсе. Бір нәрсе. Қызық болды. Яра, рахмат, Эльвира. Біз шират бойынша башта есімін тартып шығарабыз. Анан соң нендей шәһәр туры келер деген кеберет. Әйде міне қазір емес сенің үшін бірінші сұрау міне миңа. Нендей шәһәр туры келер? Міне Булат кім болалар енді mesela? Фируза, Париж болғаш. Булат нендей шәһәр туры келер? Яра, мен үпкәләмеймін, қорықма, мен үпкәләмеймін. Әйт. Қорықмайсың. Жоқ, қорықмайын. Булат, ол рифма бойынша, Булат Нурлат. Булат Нурлат. Әйбет. Зато яңғырай. Фирдус Симаев. Нетмәдеме, үпкәләмә. Яңғырай бетсің. Фирдуске, мәселен, сен Нурлаттан болышы Фирдус. Фирдус. Бірәр нәрсе үс деген. Фирдус, бәқітлі үс болмай. Бәқітлі үс. Фирдус, бәқітлі үс еме. Әйбет әйттім. Кеттік ме? Кеттік. Әдемін башын болыса. Бірінші. Ашма, башын бірінші. Бірсінде есімдер бит ана. Әнуар. Тоқта, әйде. Әнуар, ikisinde менікі. Ikisinde? Неге еш қалмайды? Жоқ. Qola, анда көп бит олар. Әнуар бұл Нұрғалиев турындадыр енді білем мен. Әлбетте. Әнуар Хиросима С. Әнуар Нагасаки, Хиросима Нагасаки. Сен исім алайды. Әнуар мене соңынан өкпелемесі. Әйбет шәһәр дейлер. Зайнәп. Зайнәп Фархиддинова. Нендей шәһәр туры келекен қаралы әйді? Зайнәп апабызға Хошимин. Қайдасың ол? Яңа қалса Вьетнамда. Вьетнам. Зайнәп Вьетнам айы қызғырақ болар демеші, әйбәтірек болар. Зайнәп Хошимин яңғырап. Мен. Әйде бойдамыз, мен тартып шығарам есімі сен шәһәрін, еме? Яқшы. Қызғырақ. Салават. Салаватқа туры келе, Салават шәһәрі. Салаватқа Салават. Қазір. Салават. Усинск. Бізде ол. Усинск қая болсын енді ол? Усинск, шой міне? Енді, Урупинск болмаға шығар енді. Усинскіға алай болғаштың барып қайтмейша болмас. Салават, Усинск гастролдары. Так, кеттік алғаты ба? Кім сенде? Айдар, Айдар Харьков. Айдар Харьков. Шановні пасажири, будьте обережні. Хохолларша енді. Украинларша, е? Радик. Бұл қайсы Радик екен? Өзі біздің Радик. Бұл бұл. Радикка. Гамбург. Радик Гамбург. Е, қадай. Ошимысың? Мұнда комментарийлерсіз, еме? Комментарийлерсіз, хамиді сыңғысы қалдым. Хамдуна әгірже. Хамдуна апабызға. Гагра. Ярай. Хамдуна Гагра. Радик Гамбург, Салават Усинск, Айдар Харьков. Зайнәп Хошимин һәм Анвар Хиросима. Менә монда яңа калса Анвар Хиросима белән Радик Гамбургныкы иң әйбәте булды. Пародияларда ясамел була там. Шуннан. Әйдә, кашма юл. Белен дигән, әйдә пародия ясап күрсәтә алыйсың менә. Мин үзем багата торам, син пародия күрсәтәсең, мин багатарга кирәкме?
Qarşı alamaz. Eğer zekirken başlarında Rizda Şerefiyeva'ga parodiya. Neydi? Tizgin aytgin diyor. Neyse bulmasın indi. Bir yolun bana açın. Eğer felak gittim yağladım. O ayağımını ahırı sana darradım. Ravilgine haman kurenimi ber nersege kulum elenimi. Sizlerde özgertgen eken öyle. Özgertip yazsın. Vay uzun yazıysa. İyi. Birinci soru böyle hakem. Alsu Marat Fazlıyevlar dueti var. Deriz mi? İyi. Ha? Deriz. Alsu Marat Fazlıyevlar ne diye şirşirler? Azat. Alsu Azat Fazlıyevlar. Yarar bildim. Kızıl rozalar, ko'ngillerimning qo'ynar hislari deb salavat jırlay. Yo'q. Kim jırlay? Abdülfet Safin, молодец, Abdülfet abi. Sen şu jırmışsın, değil mi? Ayda Galim Santiago Rahmet. Ayda Galim, Meyve Rahmet. Gittik o tamam. Hamduni apanın, bilesizmi? Hamduni apanın. Haliden qoyttam ali deb atalgan jiri bor. Haliga boraman. Молодец. Hamduni apadan sana bonus. Sine şarapka şinadı böyle başına nasip. Ay молодец. Apayım deb aytacak sen bilasizmi? Ani işini bilasizmi şöyle aytacak apayım deb? Yo'q. Yo'qmi? O'zingdan so'rasan. Landir Shengmatjanova Rossiyaning otqazangan artisti ismini oldi. Durustmi? Bilmayman. Ha? Eshitmagan edim. Eshitmagan eding? Yo'q. Yo'q. Молодец. Yo'q. Tataristondan qildi. Ketdik olg'ada. Go'zal Urazovaning erining ismi Ilnar. Yo'q. Ilnar Hakimov. Kim? Mahmud Yo'q. Hakimov. Ha? Go'zal Ildar. Ildar. Yo'q. Unutdim. Kim? Kim tezgina 1, 3, 2, 1. Ham sening javobing? Sening javobing? Ha? Aytdim bitindaligini. Ildar. 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 Ketdik olg'ada bor, davom etamiz. Anvar Nurg'aliyev, bilasizmi deb shuni? Bilaman. Endi shirin bilasan. Bir shirin bilasan. Iya. Tega shira. Iya, tega shira. Ha. Iya, shu. Nasıl shira mana? Dars aytdimmi? Iya. Tataristonning xalq artisti. Yo'q, durust. Молодец. Tamam. Boshqa sana otqazan artisti. Qozog'iston, iya. Ketdik olg'ada bor. Sheshkaning shin ismi Liliya. Jir Sheshka. Durust. Liliya. Bilasizmi? Tanish qani bilan? Yara. Oltin tovush ismi Nurayaz Fasihov berdi. Evet, şimdi işler arasında şey değil. Durustdir deb o'ylayman. Rais Fasihning o'zida yaratam. Shaxsan yaradasiz. Iya. Nechchi shirin bilasiz? Shirlarim. Simsiz degan shirin. Bik. Iya. Bilsang bulaydi anda ismini. Iya. Bo'la. Bular. Yara. Shunaqta olay tugul. Tugildi. Oltinroq tovushlarda bor deysiz. Yara bu bilasizmi? Ham bu mana bu fikr, mening aytgan fikrim, u birinchilikda obyektiv bo'la olmaydi. Masalan, aning qo'ylasi uchun, etinlar uchun, oltin tovush uslari uchun u kim uchundir? Kim uchundir men? Oltin tovush. Rahmat. Tatar jiri 2018. Bu yilni yubileyini o'tkazadi. Durustmi? Ha? Bilmayman. Tatar jiri. Durust. Biraz retro jırlarını esga tushirib olamiz sen. Ayda. Kecha rubrikam tejlatamiz gitaraga mana. Bik qota yaxshi tandem kelib chiqsa, balkim konsertingda dashirsin hali. Gitara shit. Iya. Bilasizmi? Gitarist. Sizga boraman. Sen nima? Ayda singlim. Shulay ishlik. Birinchi jirni men seni shunday sog'indim. Ayda. Degan jir. Bik motor jir. Bo'y bilan mana shunday. Мен сені шундай сағындым, сезесің мекен шуны, айны бұлытлар қапласа, табарсың мекен юлына. Сен де шулай сағына қалсаң, қарама жиллеріне,
Жил булып килеп керерсин, Нас тулы ерегіме. Молодец, болды бұл. Әйбәт. Әйдә біраз. Башына зіреккіне ялышып кеттім оға, яра. Үзіңнің жырыңны? Әйдә. Мәселен, әбилер шуағы. Әйдә, әбилер шуағында башқа болмай бетінде. Yok енді yok. Андан башқа болмай. Репетициясы жетмесе шондай мотор әбилер шуағы тұра. Тәбек әтті. Мен өзің әбилер шуағын япта қараған еғары. Хадыр, әйдә. Әйдә, бірінші. Әйдә. Ничек әлі? Күреніп күзлерге Табиғат түзгәрі Қалдырып ешілікіні Кәрәбіз кізлерге Әлі кіз келгенге Ешкілі күзлерге Yazlarını, şeylerini Koylardan izlerge Hislerim şu aldı Gerfekler şılandım Şılattı şulanım Ebiler şu ağım Şılattı şulanım Ebiler şu ağım Болды бет бұл? Бет ойнайсың бет. Қарайлы? Концертқа шақырмыша болмаса ақыры. Өлі өзім сақланып отырамын да. Бірінші тапқар ойнап. Әдейін таған көңілін нотада бітіресі келе. Таған біздің мұна халқымыздың әр түрлі мәжілістерінде, бейрамларында, концерттарында башқарадырған жер жымға. Шын татар жыры жымға. Татарский народный песня пятница. Әйдә, бір куплет жете бізге. Тал бірісі енді анайсы. Тал бірісі. Талы бірісі, талы бірісі, талы бірісі талларда. Талы бірісі, талы бірісі, талы бірісі талларда. Сандуғашым әйтіп сайра, Сүйгені ярым қайыларда. Сандуғашым әйтіп сайра, Сүйгені ярым қайыларда. Метрополитен сағындым не айтым. Әфәрин мұнда. Сиңа қыл шапсақ табылам. Рахмет. Молодец. Бұл рубрикада сен жеңдің. Достар, шуның белән бүгенге тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Һәр барчагызны якынлашып килүче 2019 ел белән тәбрик итәм. Ашларыгыз тәмле булсын, өстәлләрегез мул булсын. Һәм инде 2019 елда очрашырга язсын. Сау булыгыз. Яңа ел белән сезне, дуслар!